Dikgang ke tsa Lesedi Television tse premiering eno di go kopanya le nna Kudzani Nametso Mudala. Pele a re bone ditlhogo. Council ya toropo ya Gaborone e konesetsa kgwedi ya kankere ya mabele. BITC e netefatsa mokwalo wa tumelano wa toropo e botlhale ya ZOTUS Ghanzi. Banka ya Botswana e okeditse selo go tswa mo go 1.9% go ya go 3.5%. Wetso madume di amogele. Council ya Gaborone e ne le bokopano ka ga tsa sethogo se se reng kgangwe lengwe e pharologano leto le lengwe le botlhokwa. Go ya ka mme thata ya yone Montebatsi yo e le mookamedi yo mogolo wa baoki ko Councileng ya Gaborone o ne a re tiragalo e ne e rulaganyeditswe go tswala kgwedi ya kankere mme gape a gakolola ba ba neng ba le teng go tswelela bathatho ba mabele a bone go bona gore a ga bana matshwao a kankere ya mabele. This day ke konetelelo e simolotse hela kgwedi ya November e simologa e le Breast Cancer Awareness Month. Yaanong mo letsatsing le ke letsatsi la bohelo la November re ne re konetelela gone Breast Cancer Awareness Month re heleletsa ka lona letsatsi lone le mme re heleletsa ka phuthego yone re heleletsa ka go ipela le go soboka tsotlhe tse ne re ntse re tare di dira kgwedi yotlhe. Kgwedi ya ngwana tsele e simolola segopotso sa botsogo jwa borre e itsegeng jaaka Movember e ikitikiwang go lemosa le go thusa banna ka madi a boitekanelo jwa banna ka maikaelelo a go thusa banna go tshela boitsholo jo bo itumedisang jo bo itekanetseng le jo boleele. Mokgato ono go ya ka Vereno Kamoketse o itebagantse thata le dikarolo tse tharo tsa botlhokwa tse e leng kankere ya lela la setlha, kankere ya ditho tsa bonna le botsogo jwa tlhalogano le thibelo ya go ipolaya. Today we were closing the month breast cancer awareness in October. It was closing today, and we were launching the November month, which is the awareness month for men's health. So this month we call it Movember, more in the Movember meaning mustache for men. So it's a month for men's health. We'll be going around all our depots, teaching, educating, sensitizing all the Gaborone City Council employees. Come November, we are sensitizing men to understand their health, to take the responsibility of their health. Yeah. So the other thing that we'll be covering is suicide prevention, because most men, especially when they are affected by prostate, testicular, go ba under pressure ya gore they cannot perform ka kontlong ka kwa. So they become very angry, they become arrogant, be ba hella go nna le bo gender-based violence. So we are trying to avoid them, those things. Gore borre ba ske ba hella ba tseneletse mo dikganyeng tsa bo gender-based violence ka lebaka la gore ba bo ba amegile mentally because of dikankere tse di a bondi ba tshwere ka nako eo. Bile gape re bo re gatella molaetsa wa prevention ya suicide. Ba tsa ka ba bidiwa MoPR ba simolola ka ngwana tsele ba botso sente le go godisa ditedi kgwedi yotlhe go tsosa metlotlo le go fokotsa kgobo e dikologileng dikgwetho tseno tsa boitekanelo tse gantsi di tlhokomolosiwang. Tiragalo e gape ena ya bona banna bangwe ba tla go ema nokeng kgwedi ya kankere ya mabele le gape go ipankanyetsa Movember. Peterson Samson o tlhalositse tlhokego ya go nna ba ntshitse matho dinameng ka dinako tsotlhe le go tlhola seemo sa bone sa kankere ya mabele go akaretsa le matshwao gangwe ka kgwedi. Tsatsi ono ne re ipelela ne re repa tota Breast Cancer Awareness Month gone mo Gaborone City Council mo holong ha ka temering every story is unique, every journey matters. Ke le motho a re ne ke tsere tshotso gore go mpeo ke be ke tshasta lipstick bile ke apere stiletto go supa ke mo ameno kenya mo se gajajeng se sa kankere se se thasetseng batho ba bomme me sa thasela batho ba bomme hela se thasetse le bone batho ba borre
ke tsa ke re rothe go go pele re ka kgona ga go bonolo go nna le molwetse mme hela ha rothe re tshwaragane re ka kgona go emana no ke ebile re nna re ntse re gomotsana re nna le tumela gore nya mme motho a milweng ke seemo se o ka hola re re bothela ba malapa a milweng ke yone kankere le tsone tsa rona la ba ba milweng ke boletse jwa kankere ga ba nosi bana le rona rena le bone ka nako tsotlhe go le monatela go le bothoko re tantse re tswella re ntse re na le bone modimo ta re sireletso ta re ba balla go hodisa sone se gajaja sone seo sa kankere ke re ke a leboga. Lekalana la Botswana la dipeeletso le kgwebisano BITC le tlhalositse dintlha ka botlalo mabapi le lenaneo le le ntshitsweng la ZOTUS Smart City e fudiseditsweng kwa Ghanzi. Mogolwane wa BITC re ke le tsositse lebile o rufaditse fa ZOTUS City Development Group e le komponi e kwadisitsweng ya Botswana e bile e le setamo sa ZOTUS Group International se se kwa UK. O gateletse gore ditumalano tsotlhe go akaretsa le tsa puso ga di tlameme di dira fela jaaka letlhomeso la tirisano mmogo. Lenaneo la madi la dibilione di le 50 le tla tshegediwa ka matlole ka dipoelo kwa ntle ga ditshenyegelo dipe mo pusong mme e setse e gogile babeeletsi ba bagolo ba lefatshe go akaretsa Didier Drogba jaaka molekane le mmeeletsi. ZOTUS City Development Group Limited is a properly incorporated company registered in the Republic of Botswana by SIPA under the Botswana Companies Act. It is a wholly owned subsidiary of ZOTUS Group International from the United Kingdom, registered with the Companies House of the United Kingdom under number OC 439763. So it's a properly registered company in the UK. ZOTUS Group International filed its latest accounts with the Companies House in the UK in accordance with the UK's Companies Act of 2006, and they have registered as a holding and investment structuring vehicle. I want that to be understood. A holding and investment structuring vehicle, and therefore they maintain a dormant filing status. A dormant filing status until active operations and revenues can begin, particularly for these projects and any other project that they are pushing around the world. And as I said in my speech, at the moment, and this has been emphasized with the promoters, the only contribution of government at the moment is to provide the land. That's all, no cost to government. But as Resi Huruti was saying, I am sure and certain that the promoters will make it open for government to decide if they want some level of participation. You remember the announcement of mega projects and co-investment. So if they see fit, they still have the space to determine that they want to participate in a way or another. We will get to that. But for now, no cost, no exposure to government. E rulagantswe jaaka tirisano mmogo ya puso le dipeelo magareng ga ZOTUS Group, puso ya Botswana le khansele ya kgaolo ya Ghanzi. Kalahari Smart City e ikaelela go baya Botswana jaaka boremelo jwa isago jwa kgwebisano le dipeeletso. Mokwalo wa tumalano o ne wa dumalana ka ditshupong tsa lefatshe lotlhe tsa Botswana Expo 2025. Right now we've just identified a piece of land. As I said in my statement, further work is being done to make sure that that land can be availed, and if there are any subsistence rights that we are encroaching upon. But it's going to involve issues of planning, issues of modeling, issues of structuring, and when we get there, that's when we can have the details of the role and participation of the local communities, including the aspect of sourcing materials. I know maybe the presenter peaked when he spoke about Dangote. You may have noted that there are a number of companies for local materials that we revealed at Global Expo, including Dangote, that will have an opportunity to participate in the project. So overall, I'm saying still early stage. We are in the preliminaries, and some of the final details will definitely come. Kwa kopanong e neng e tshwere diphalane ya le 30, komiti ya melawana ya madi ya banka ya Botswana e okeditse seelo sa melawana ya madi ka dintlha tsa motheo di le 160.
go tswa kwa diperesente di le 1.9% go ya go diperesente di le 3.5%. Le fa go ntse jalo, dibanka tsa kgwebo di laelwa gore di seke tsa oketsa morokotso wa tsone wa kadimo ya botlhokwa. Komiti ya Banka ya Botswana e laolang merokotso ya kadimo ya madi e ne e kopanye maabane gompieno, mme tota e be tsa tshwetso gompieno ka di-30 tsa Phalane ya tlhola di-30 2025. Mo bokopanong jwa tsatsi leno, Komiti ya Banka ya Botswana e laolang merokotso betso ya kadimo ya madi e tsere tshwetso ya go oketsa selo sa morokotso go tswa go 1.9% go ya go 3.5%. Jaaka tlhalositse mo pegong ya sekgowa, se ga se oketse merokotso mebarekeng ya dikoloto. Jaaka ke tlhalositse mo versioneng ya sekgowa. Irelwa go fokotsa manoko a merokotso e chargiwang ke dibanka jaaka re bua gompieno. Tshwetso e direlwa go lomaganya merokotso ya kadimo ya madi a laolwang ke Banka ya Botswana le merokotso e mo mebarakeng. Tshwetso e gape e a go thusa go rotloetsa babeeletsi go dira dipeeletso mo gae mo Botswana le go babalela boleng jwa ledi la pula. Ka jalo, dibanka ga di a tshwanela go oketsa merokotso ya tsone ya ka sekgwa go tweng prime lending rate morago ga tshwetso ya ka dibuile. Jaanong gape, jaaka re buile maloba, komiti e kopana mo nakong e mo gae itsholelo e tsweletseng ka go sa dira sentle. Jaaka le itse selo se se dirwa ke kwelotlase ya thekiso ya ditaemane le go tlhoka go atlega mo megaleng e mengwe ya itsholelo, ntse go na le maiteko a go tsosolosa mananeo a farologaneng a puso. Se se raya gore go ya pele re le lefatshe re tshwanetse go dira ka natla go godisa itsholelo. Jalo ke itumelela gore maikalelo a tlhomameng a teng mo lenaneo le go tweng Botswana Economic Transformation Program le NDP 12 e go palamente ya Karibu. Banka e tsentse mo tirisong dikgato tse di ikaeletseng tshegetso ya thekiso go thusana le maemo a gagametseng a thekiso ya selegae. Dikgato tseno di akaretsa ditiro tsa repo tsa paka e telele, go emisiwa ga dikoketso tsa seelo sa kadimo ya madi a kwa godimo le maikaelelo a go tokafatsa go dira ga mmaraka wa phapanyetsano ya madi a kwa ntle. Ditshwetso tseno di thusa go tlhomama ga thekiso ya mmaraka jaaka go supiwa ka go tsewa mo go oketsegileng ga didirisiwa tsa nako e telele le kgwebisano e matlhagatlhaga ya phapanyetsano ya madi a kwa ntle magareng ga dibanka. Commercial banks by the central banks, that has reduced significantly, averaging just over 3.1 billion since the adjustments in the exchange rate parameters, and that was coming from an average of over 4 billion. And also, what is important is to highlight that the foreign exchange interbank trading is showing some steady improvement since the adjustments. Before the adjustments, we had low activity in the interbank market, with trading in the interbank market averaging just around 2.4 billion. And since the adjustments, we have seen an increase to over 3.2 billion. And we have in the past indicated that indeed there is foreign currency holdings by banks and their customers in the market. And just to give you, some figures, that as at September, we had commercial banks holding foreign currency balances that is in the market of around 23
1.4 billion, and commercial banks themselves held foreign currency balances of about 19 billion. So the availability of this foreign exchange in the market does provide fluidity for interbank as well as bank-to-customer trading, which is exactly encouraged by these adjustments in the exchange rate parameters. Thank you, Governor. Na ke Kudzani Nametso Mudala di felela fa me a re netefatseng gore re ithathobela kankere ya lebele re le borre le bomme a ene boroko.